खुलुमबाय बुलुंबुथुर रादाबाव दिनै रादाबखौ फरायदों आं रश्मि बसुमतारिया। कर'ना भाइरासखौ होबथानो क'क्राझार ट्राफिक पुलिसआ गोख्रों राहा लादों। कर'ना भाइरासनि साग्लोबसारनाया हादोरजों लोगोसे आसाम रायजोआव बारानिफ्राय बारासिन जाबोबाय थानाय समनि गेजेरावनो कर'ना भाइरासखौ समाजारि गोसारनायनिफ्राय होबथानो थाखाय क'क्राझार सोहोराव क'क्राझार ट्राफिक पुलिसआ गोख्रों राहा लानायखौ नुनो मोन्दों। क'क्राझार ट्राफिक पुलिसआ क'क्राझार सोहोराव ससियेल डिस्टेन्सिंनि नेमखान्थि मानियालासिनो मटर साइकेलाव सानै गाखोनाय, मास्क गानालासिनो बेरायनाय, हेलमेट गानालासिनो मटर साइकेल सालायनाय बायदिफोरनि हेंथायै गोख्रों राहा लानायखौ नुनो मोन्दों। खौरांगिरिफोरजों मोगा-मोगि लानायाव क'क्राझार ट्राफिक पुलिसनि बिबानगिरिया बुङोदि सरकारा खानानै होनाय नेम बायदियै बायजोआव ओंखारब्ला मास्क गाननांगौ, मटर साइकेलाव सानै गाखोनो नाङा, ससियेल डिस्टेन्सिंखौ लाखिनानै सोलिनांगौ बायदि बायदि नेमखान्थिफोरखौ मानियै सुबुंफोरनि हेंथायै गोख्रों राहा लानाय जादों आरो फाइन लानाय जादों होननानै बिथाङा बुङो। এইটো কোভিড-19ক লৈ আমি যেটো আমাৰ চৰকাৰে নিয়ম বান্ধি দিছে যে মাস্কটো পিন্ধিব লাগে, ডাবুল উঠিব নালাগে, ফিজিকেল ডিষ্টেঞ্চটো বজাই ৰাখিব লাগে। তো এইটো কাৰণতে আমি কৰি আছোঁ। তাৰপিছত আমি ফাইন কাটি আছোঁ। এতিয়া যিবিলাকে হেলমেট পিন্ধা নাই তাৰ ফাইন কাটি আছোঁ, যিবিলাকে ডাবুল উঠি আহিছে ফাইন কাটিছোঁ, কিছুমান মানুহে মাস্ক পিন্ধা নাই তাৰ ফাইন কাটি আছোঁ। আৰু আমি আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে আমি সকলোকে হাত জোৰ কৰি অনুৰোধ কৰিছোঁ যেন কোনো বিনা কাৰণত যাতে ঘৰৰ পৰা কোনো ওলাই নাহে আৰু কোনো যেন বজাৰ ৰাস্তাই ঘাটে যেন একগোট হৈ জুম নহয়। কাৰণ যিটো ক্ষেত্ৰত মানুহৰ এই সংক্ৰমণটো বাঢ়ি যাব পাৰে সেই কামটোৰ পৰা যাতে সকলোৱে বিৰত থাকে আৰু কাম নাথাকিলে ঘৰতে থাকক, সুস্থ থাকক, ঘৰৰ পৰা যাতে কোনো ওলাই নাহে। এইটোৱে আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।